Evo, tunel Prenj je jedan jako ozbiljan projekat koji je počeo možda 2015. i 16. godine, kada su inženjeri shvatili da je potrebno da se skrati put i da će to biti jeftinije rješenje od obilaska obilaznicom Prenja. Tunel Prenj je jedna visoka planina, tako da će biti teško proći kroz njega, pošto imat ćemo nadsloj oko 1300 metara. Nadsloj znači visina brda iznad samog tunela. U tunelu Prenj se nalazi voda koja, kao što se nalazi u svakom tunelu, međutim, pošto zbog same dužine tunela i visine nadsloja, ta nam je voda možda veća nepoznanica. Mi smo zbog toga angažovali, imamo ugovor za projektovanje sa jednom jako ozbiljnom konzorcijem slovenačko-austrijskih firmi, koje nam projektuju trenutno najpovoljnije rješenje. Ono što je glavna korist tunela Prenj, što će se put između Sarajeva i Mostara skratiti nekih 30 km. I zbog toga trošak same izgradnje je sekundaran, jer ćemo ubrzati jako transport roba i ljudi, usluga, samim skraćenjem puta od 30 km. Sada je u fazi razvoj tunelogradnje u svijetu. Tunelogradnja u svijetu je na tom nivou da postoje stotine proizvođača mašina koji proizvode specifične mašine za svaku operaciju. Tako da je ljudski faktor tu puno manji i samim tim sigurnost je veća. Da je teško, naravno da je teško, to je jedan, zbog same dubine tunela, zbog same konfiguracije terena, složen projekat, naravno, najsloženiji od svih tunela koje ćemo imati, ali to je nešto čije mišljenje se možemo izboriti i samim tim Bosna i Hercegovina je jedna zemlja koja ima dugu tradiciju tunelogradnje, koja je bila istina u jednoj maloj pauzi 80. i 90. u stvari godina, ali mi mislimo da ćemo napraviti to u nekom roku 2028. kao što je to trenutno planiramo.